درباره وی مجاره آسایکنا پیوندین ترکیه دگل سوریا دگل ولاتن کنداب دگل ولاتن روش آوا و کارودان و چما دوی دمیدا ترکیه حول آسایکنا پیوندین خوددتن دگل ولاتن جیهانی من میوانه که برز دکتر مصطفى یتیم شروعکار ناوندا فکولین یا روشهالاتا ناوین لانقره برز دکتر مصطفى یتیم ایوار باش تو بخیر هاتی شما دوی دمی نهادا ترکیه حول آسایکنا پیوندین خوددتن دگل سوریای اف تکتیکا سیاسیه یانجی نچاریه و دبن گواشن روسیای دایا Yani şöyle diyebiliriz. Dikarin uha bejin. Sadece Türkiye yönetimiyle değil, ne tane bir rejime esedre ev se çar salın davi be Mısır'ı İmarat'ı İsrail Suudi Arabistan, Suudiye Ermenistan'da و هروها ارمنستان را هفدیتنه دیگه روش ارمنستان جدای هنه که آلوزی هنه لی امکارن بگشتی بیجن ترکیه بکیجان ولاتیان را آلوزیا وان هیا ناکوکیا وان هیا eğilime uygun olarak دچارچوه رخص başkirina peyvendiyan da به پرواژوی باش که اول لگور آهنگا دنیا جی بو هاوی دیچه به امارات را به سعودی را دمشه Esad yönetimi به ریوبریا اسد رژیم جخوه دا آستا جر دا ام دزانن کو دانوساندن هبون هن مرجن ترکیه هن داخوزن ترکیه هن دسری دجی mülteciler meselesi روشا پنابران هیا و پرسگریکن کو ولاتین سوریه لترکیه چه دکن هر وا هبونا رخصتن ترور PKK YPG کولوی داره هنه و گفنوان لسر ترکیه هنه هل بد دهمان دمیده اپوزیسیونا سوریه دجبرین سوریه جی هنه کو هف پیمان ترکیه نه دشرین دجی ترور دا اوانا پشتوانیا وان هبو لگل ترکیه هبون نها هزی وانجی گلک مزن بویم وک ارتش ملی سوریه İran, Rusya جخوا arasında دنافبر روسیا ایران و ترکیه ده مکانیزمه که سیالی هیا پروسه آستانه هیا دیسا هفدیتنن سوچی چه دبن دنافبر سرکومار اردوان و پوتین دجی لگل وان هبونا وان مکانیزمان دیالوگی که وانی یکسرجی هیا همه آهنگی که دناف بروان ده هیا درکفتنا جبو کریزا و گوستنا دخلو دانی داجی مرولا مصطفى نها دا خوازا ترکیه یا انجامدان اپراسیون هیا لسوریه هیا جبو دجی PKK دجی یا PKK ترکیه دخوازه او عرض لجر دا صلاة وان دایا نمینه جبوی دخوازه اپراسیونه که انجام بده ترکیه اوه گلک جارانه جر روسیه دخوازه بله تبحثا آسایکنا پیوندین ترکیه کرد دگل ولاتن هم کنداب و ولاتن روش آوا و تایبت روسیایه لی پرس اوه چما جنشکی و ترکیه حکومتا ترکیه دا سالاداریا ترکیه بریال لسر گوهرینا سیاستا خویا در ودا یعنی سدم چنه چما دخوازی دنها دا سیاستا در و بگوهرینه
burada ani bir değişiklik yok. Evet guhartineki jinneşka ve nine dibe em seride ve bejin ev demek ev prose heye naha be Suudiyê em dibînin Suudî bi rejima Sûriye peywendiyên xwe pêş dixe her wiha dîsa rêveberiya Ürdünê bi Sûriye heye her wiha li Misir peywendiyan pêş dixin li navçe hemû welat hêdî peywendiyên xwe pêş dixin di navbera welatên kendavê de jî pirs girêk hebûn niha di navbera Suudî û Îranê de jî hin gavên erênî tê navêtin niha ev keşo hawayekî erênî li navçe heye Tirkiye jî li gor vê gavan davêje ya duye Tirkiye tevî İran û Rusyayê proseya astana dimeşîne Türkiye'nin Suriye politikası bir değişiklik demiyoruz buna. em nabêjin di siyaseta Sûriyê guhertin heye em dibêjin di peywendiya rejime Esed ra hin guhertin hene di siyaseta Sûriyê'de tu guhertinekî nîne Türkiye dibêje li bira herêmên ewle bên ava bikirin û penaber bên vegerandin di siyaseta PYD de çi guhertinekî siyasetên nîne Türkiye koridorek li wê derê naxwaze dixwaze bêbandor bibin dixwaze dîsa opozisyon û rejim jî li hev gerin û ew proseya Cenevê heye destûrê heye ji bo vê dixwaze bi rêveberiya Esed re peywendiyên xwe de astekî jor de bide meşandin ji xwe de asta jêr de peywendî hebûn بله برس دکتور مصطفى یتیم شروع کاری ناوندا و کلینی روشالات ناوین لانقره تدگل ما بگلک سپاس